Leis go bhfuil in PlayStation 5 orn ha mi a bhí coiad arás na consoilean a hánig roia. Ha sin aikin in PlayStation 2 agus in PlayStation 3. Agus inis han taumaun son a console a ha haast ag ire arst agus fheàrr gon bí sin a clúich son na blianachin a tsin. A lekel ma skill aan een davílas a 3G han PlayStation 4 gin a consolean a seaar a chunig sin a riamh. Hai cuachgal, lua, piasal agus le gin a leorlaun gamichin a seaar a riamh. Hai fudaste aikin carsona hai gin a consolean a reike seaar a riamh. Leis sin, hic cólarum mar a choitas mi na deich geamannan a seaar ag an PlayStation 4. Ar a deich, Fortnite. Von juchar davílas a 7 ha Jack las an bí gun cúteach in a brín me dhéin Fortnite. Getnach be a chiad game a Battle Royale a haun in Fortnite sé fheàrr as mór chórte a haun gun checu. Chanén cúpatí agam a haun ach huke greim clown is innovich li hele le dunne a clúich son uren a hietje gach la gun stat. Clach Fortnite character in spórsal sul daoch gunichin is udoch krachtje agus mechanic tokal glich son gimme a ha mór an clucketerin an bio glach leis a chruacha. Von a chluich ek an tei na streamers leine chun na farpasin fiogin tul huken game show sul game les sturm. Get a ha biach simply urenen sé sin an route a games to son game a bhí survival. Ar a nei, Persona 5. Ma hau a lorach son game JRPG fyrthe na coit nas atje na Persona 5. A dolgan skol tron la gu a havelag n sul tron eiche van skiloch ag Persona 5 en feras laatre von een tre. Biu a frielig klas, a frekkers keestichen agus a genu charatjen. A furach mar diekere avestroch, agus a noorsin biu a sabatje na innovich is join. A fiachin en kriachin achrachig. Leis gach tolgu jifrichtje von een jera hanik roya, a gachrachig leis een eintjen gen gach navich, groeik na luch leisige game of a fate gunne wie a fast ski is a arishoch. Ha kutje meer hula kogunig aan een Persona 5 agus get a han game fate bio a kluik in game show umig uren son een overshow. Le graphic en boyoch agus character en eintjenoch a mesk a hula rutella vige durf een gauge a lorg aan een Persona 5. Arava hoch Marvel's Spider-Man. Hanaka sin jolis 4 Spider-Man mar show vo Spider-Man 2 een PlayStation 2. A meisgagug a hula parsje behe Peter Parker, bio a loasgug tro Manhattan, a goper mar niach science, a kuchagug ant me, agus a tokal jalavan gen na koherin chire trona vapa. Le combat re a ha koltog rishin stre arkum, agus mechanic en loasgug boyoch, bio kehu uaren a genu show en atje en prio skieloch. Le umig mission in tuv is een umig jesach in akke, leis na commas och sonritje akke, ha tori jenu, agus kumt a hulen foskeltje son uwen na keske, agus karakter en moor chortje a ha parsjen sul moor Spider-Man. Gun cheku, sé sjo jolle Spider-Man a shaar a chluikes tu a riamh. Arava shach, Ghost of Tsushima. Stalker can be in game show is aarstje, mechanike en magnus treia, ach, ans een unje vo gaia lekkele mag, hij via shouting carsona ha aatje eke, ans een luste show. En toshoch hij alling. Han PlayStation 4 goper harish unje leis een year show, agus en aatje ga chluich, bio shesu vo aum, giroch a koyet ek a hulerut munte horst. Gopnik na luch leisach I cruai een game show jenu ho kjarsa buringaiv, agus ha show follow san jalavog. Tutoch na karakteren en Adam en Arenjoch en Kulter Japanoch, hou a farakin guvelu ounce en shaun I Japan. Han savage guvi furfe, agus oh man en skieloch. Dunje a sabatje nu a greetjesen son ma is moe. Han jelle vi ach Bucken Mason ach
Hamie creichin gan bí seo fasc a bhulach son game na bliana. Araf shia, Horizon Zero Dawn. Nuair a haus smuintsin beach tuasal, chanel geamannan a chinri mainsin na Horizon Zero Dawn. Suigtje aan een arenjoch post-apocalyptic, ha Horizon a cruachug cruúd tíre bearstoch son gun geanu roundsachug, agus gun chéitú chawl aan. Amach as an arenjoch, sin párs far a velu a shalach na bioichen mechanicoch mór a ha an fheàrr root a ha gat haringu aan. Fémi tú vi glich leis an aramaket agus stat son gréisioch agus smurnichug na roiin anaket. Chanurin gut a gáil an a loscug an aramaket. Ha tór an rianu leis a fríomh scéaloch agus tór ríd lorach. Bíu a fiachin a cumul bio, a creachnachug cín churis tuv, a leisachug na scílan is aramaket, cynne vrí buinin a mesk baroch. Bíu a clúich in game seo son uren a hietje, a gaulisteach a voioch agus a cótoch a hula orloch. A fine amach na geamannan. Araf a coig, Bloodborne. Shane 2 ounce a velen game show gat leisachu a ha geanu scunneal. Chanaun giroch a slashtuchug, agus a gloas at kjarst. Ach, femi tu smurniachug, jounsachug, agus acherachug. Han game gat vrishig shies. How faskri choshach falov, ach an oorsin, harutakin na de vroon. A canteen fiach riist. Mi jerig hau bonach tu. Agus bi an pian agus an ferach gat achgo. Hau a farochin moachug colonug. Suringut 60 uren a chuúránsa game seo agus chanjele riamh a farochin sjaunlich. At sa glúis in game rurst a fasnas dheireadh ha úsa a fas cúteoch. Hau a fasnas glíke nas luaich. Hai cúteocha guvelin game alin cúteoch. Han a hulavistun cruachel en arenjoch dorige is sochgar ach fiaich is kunnerstoch. Ha skeeloch cool gach navage. Ek jerig en la is jai a hularoot a han game show a chillacalorst, biu a kosnok do horvachug. Araf a céhar Red Dead Redemption 2. Chanurin do Rockstar Ciara Yanu. Leniet in Red Dead Redemption Survachal, leis in Red Dead Redemption 2 Ungantoch. Leis in Sul Fosculture Eka le Tori Yanu agus Dunya ri Cunyev, Spuin agus Maravug. Haniel moran aan nach Urin gut a Yanu. Ach, get as Urin gut a Yanu a hula dat, hai farachin recente, gu honorach, hau creichin guvelu a furoch aan se geme. A tors kuramen each gachit, a kosoch tron arenjoch, a tor suul dol fogen a grenje, a gloesit vo huanachug is tuinjachug, a kluich poker, fai clip, acherachug deurtoch, a kokeroch, gat nie heen, agus hik fallis von na heich. Get a ha en skieloch sluitoch ek en tosoch, hai fasle gach ure hietje a heet shachet, agus hai meerveloch. Surin gut a goal chaal san tuil seo shachganin no meesin. Hai glich, hai alin, agus bie aan en lustigen mar seo son blianachin richeen. Araf a 3, The Witcher 3. Coltoch ri Red Dead Redemption 2 seo game a ga go moor is fate, ach chanjele riamh a farachin dorenjoch. U coloch Red Dead, chanjelen game seo recente, ach aan zijn doi surin gut a goal chaal aan. Ha character een eindje nog aan, agus ulavistjen fiaikis njonoch. Han cheer ungentoch, fate agus farsing, agus laan le giavaroch is druioch. She en skieloch a ha a gianu in game show, ach chanel giroch in priav skieloch, ach na keen hurish tuv kutjoch a ha gat chuur harish in sul druioch. A lorig rutakin uur agus a cunyev muintje jalachje a han sul show a ruinjoch. Coltoch ri Bloodborne han sabach dheireadh in toshoch, ach biwa lesachug leis a hula blar agus ek en jerig biwa tors buai don navichin le skielan fheàrr agus meskachug chain. She game a gaan a suringut a chluich riist son uren a hietje.
le gach turas eterjalachje von year a roya. Aravaga, Resident Evil 2. Hikasteach do hull and oavish mersion. Kimra niu earnjin a geamannan na shar. Furig son PlayStation 4 agus geamannan a dheireadh. Hook na luch lesach hi a chularút vo RE2 in PS1 agus hook iad a steach hun an lá in dú. Get a han a cearnan camera steich ar falav. Rhain na luch lesach hi achrachin buck gun a cawl na route in a rain Resident Evil 2 fyrfa. Von a hiet minute leis an sturm a bolag na hunjakin at a hau koshok tron na talichin durige gen station leis na zombie gat lentin slurdoch leis an soul en steegtje orst. Hau farrokin je ekkel is gurk. Han de tooshiken haas show ach stochen ach el man na tooshiken von RE2 in PlayStation. Ach leis an RE engine ha tor shorse real jolis gan stre. Han game show ekkeloch ach ek an naam Arlene. Get a hou ruier falla von de hullevisjen, nu de ha kormaket gaan uring ut ach stad agus a koet a hulle route mundig horst. Well, ach nu de ha Mr. X a ruiorst. Gaan jellen game show fast moeilijke liste or ha kianolis or. Shin parstin over. Ach, han game show oavish marshin 4. Farig u ekkel. Han game a torstor smeunjechug agus han skiloch a kur greimorst. Han jel umig geamannan moon koerst a han a shar na Resident Evil 2. Ach, araf a hun, God of War. Thurfa, shinne. Gaan jel fame agam baroch achlan. Harof fisakin an achheim son Kratos. Wij na gian griechig ulle a worst, ba behe voornjaarsteke. Ach, ek een toshigen game show, hij soka. Ga voor ek fos. Ha machgeke, agus hoshigen game le Kratos ag alachgug a ven. A kutjachug a vach tron gauw. Is jason, hoshik eet dana huris son luire a ven a skurlig ek moeloch bein. Ha Kratos agus a vach a trees, a shul tron na riochgen lochlenoch. A sabbat in na kreteren agus na jihan a ha animal leis na skielach gan lochlenoch. Han jelly giroch en sabbat agus voornjaarst a ha jianu en game shocho furfe. Ach en skieloch, en dive et aher is mach. En doi a ha eet a fas a gjaunse gewoon van gele. Hoors me ons na video in a hanig ronjeer show kun de rein na luch lesig hi oper na shar le meetes jolis grechoch na rein meetes jolis grechoch. Agus leis a game show rein eet dheireadh ach aan een doi eterjalichtje. Groeig je het skieloch a hud greimorst. Farig u grein is girl. Pian brown agus onions. How parst gen skieloch, margum big to own. How Kratos, veru in tourist show leis. Ek en jerig, gaan je game a houn in God of War. Ha vig shin kjarst. Ach, she jolis a houn. Well, shinne, na deich geamannan a shar on PlayStation 4. Apper console. Agus, bi mi haske a chluik son blenach in richien ha mi smuintjen. Leis an PlayStation 5 amachanish, ha mi virrin son na geamannan a chisin ounce in almri tjach. Agus, ha mi kretjin gun bien liste son na deich geamannan a shareke en fairness deriver jenu. More thanks son a koyet an video show. Ma hasje vagiri, like an video show, agus subscribe recent channel, agus, chimishiv ounce in affair. Cheery.